Shalom mahubata haganupan. Shalom Bapa. Shalom Inang. Shalom nama poso. Terima kasih puji Tuhan. Istapahan nami. Selamat hari Minggu mahubata haganupan. Somai agena mendihuti ibadah tahun Marhitei live streaming GKPS Padang Bulan. Paima imasuki hita ibadah ta. Baik, mari kita sapa, kita salami hasomantana sebelah kiri, hasomantana sebelah kanan. Hatahun kita selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ya, terima kasih. Porudoi patugahan nami, sadarion ibadah ta, aima ibadah Minggu 15 Dop Trinitatis, nama topik Sari do Jahoba Bani Halak Nagalek. Jadi model ibadah ta aima model F, janah yadongkon hita do horja bagal napasing. Dear halani doma das panorang hita laho memasuki ibadah Minggu tasadarion ase martonggo hita ibani yananta mangindo pangurupion Tuhan ase ibadah tahun boy mardalan ibagas nadear martonggo hita. Amin. Riap mahita jom. Ibagas goran nine bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tundunya pasing, sito palangit pakon tanohon. Amin. Alin na ibata, hamdo na ibataku, nakupindahi. Horahan do tunduy hubamu, si holan do daging hubamu somontan na dorging, anjahan na horah na sumarba. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan na bata Jehovah si mada kuasa. Na mangida terus da subagas sauron apa sura-sura nami. Sengdong nalingot humbani panonggormu. Banyarohan nami pulobemu, ibagas parsumbangon nami on. Papasing hama uhur pakon pikiran nami, marhitei tonduymu. Asiboy sitong pamujion pakon pakaholi long nami bamu. Jana tongtong ipasangap hanami goran mo na pasingin. Marhitei Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul makuria mandoding hita. Pardear gabe, parholong ate do Jehovah. Halaniai puji tongtong ma Jehovah. Marhitei doding haleluya. 200 sada, ayat sada, dasubani ayat tolo. Bye.
gogo kumang. Nasongan Bapa Tuhan nai bata di surga ini. Dodingta ayat 2. Riap mahita jongjong. Anggo ihatahon hita sing dong dosata, ipau toto hita do dirita. Anya sing ibagas hita hasitonganin. Anggo isopot kon hita dosata, hatingiran nyuhur, anja bonar do iya manasap dosata, apa paborsi hita humbani haganup hagedukon. Halaniay, roh mahita hulobe ni Tuhanta, masopot kon jana mangindo hasasapan ni dosata. Holong atemu mangidah ganup parlaho. Martonggo mahita. Ham Tuhan na bata paridup niyo hurbagal. Iparhatongon hanami, nahotop do hanami parjabulon dosa. Anjalang boy hanami maluah, anggo mga jamkon gogoh nami sandiri. Mardosa do hanami do pakham, marhiti pikiran, hata, sonay agi pambahenan nami. Diyan na mardosa do humahanami marhite na lang yorjahon hanami na patut si horjahonon nami. Lang yaholong hanami ham. Humbani bulat niuhur. Gok ni tonduy. Pakon boys ni gogoh nami. Lang yaholong hanami hasoman nami. Doskon diri nami sandiri. Maidop mauhurmu ban nami. Sasap hama dosa nami. Anja boboy hama hanami ase margolo na bayu. Manggolo ibagas harosuhmu. Jana mardalan bani dalanmu. Ibagas Jesus Kristus. Jalo hama tonggo nami on. Amen. Maronjolan humbani kuasa nine bata. Huhatahon ma bani nasyam. Ibagas goran nine bata bapa. Pakontuhan Jesus Kristus apa tonduy na pasing. Tenger mauhur nasyam. Domas sasap haganup dosa nasyam. Riap hita makatahon. Amen. Amen. Hundulma kuria. Mukap do surga. Ibain roh Jesus mengukap hita. Itaron dosata igolgata. Ijinma salose ganup utangta. Mandoding hita haleluya 235. Ayat sada 2 pakon ayat 4.
sumba ger-ger dosamin ganupan isasap Tuhan tadoin doding kon hita ayat 4. Riap mahita jongjong. Saksion hita mahapor sayaon tain. Songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya bani saptanohon. Au porsaya bani ne bata bapa pargogo na so tarimbang na manopalangit pakontanohon. Au porsaya bani Jesus Kristus anak ni ne bata na sasadain indo Tuhanta na tinubukon ni si Maria sangganape haliaban marhite tonduy na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, ipar silangkon, matay anjaha itanom, turun kun nagori toro, mulak manggolo kung bani na matay, bani ari patuluhon, naik ku surga, anjahun nuli siya mo ni nebata bapa, paragogo na so tarimbangin, kunjay maiya mulak magira, laho manguhumi halak na manggolo, pakon na dop matay, au porsaya bani tondoy na pasing, bani kuriya parsaran na mapasingin, parsaran ni sagala na mapasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhoon ni akula, pakon bani haguluhan na sadoka ni dokahni. Amen. Hundulma kuriya. Sonari tangar hita ting-ting, saluse ting-ting, galangan kor, humbani, inang, namar judul irikon hita. Salam mahubata ganupan. Selamat beribadah mahubata ganupan. Sonai homahubani nasyam Bapak Inang na mengikuti ibadah tahun GKPS Padang Bulan melalui live streaming. Bapak Inang tangar hitolobe ting-ting namasa pakon nasiol pamasaonta bani mingguon. Naparlobe Jemaat GKPS Padang Bulan, pakon haganup majelis, maka tahun selamat ulang tahun ma hubani nasyam, Inang Rosiana Gitma Purba, Bapak Situa John Lukman Purba, Bapak Walson Damanik, Renat David Halomon Pasaribu, namar ulang tahun bani tanggal 22 September. Sonai homahu bani Bapa Yosua Henrico Maringon Haposan Saragi, Sabtino Saputra Sinaga, Rafael Elkisar Damanik, Alisa Rofina Maharani Saragi, Pakon Jesi Eleora Lamtiar Girsang, namar ulang tahun bani tanggal 20 Tolu. Sonai homahu bani Bapa John Maruli Tuah Saragi, namar ulang tahun bani tanggal 25 September. Sonai homahu bani Bapa Halim Gurning Anissa Evalia, namar ulang tahun bani tanggal 26 September. Inang Rina Kristina Purba, Bapak Situa Bastrian Lolo Dendi Sumbayak, Mikael Christopher Purba, Grace Angelin Damanik, Pakon Noah Geraldo Purba, namar ulang tahun bani tanggal 27 September. Selamat ulang tahun ma hubani nasyam, panjang umur, hidup berkelimpahan, semakin diberkati oleh Tuhan. Napa duahon boi bahasa hita bani kortas ting-ting ta, namar tugas bani tanggal 28 September 2025 aima kebaktian minggu siang ta bani minggu naroh asi pardeyate hita namar tugas asi persiapkan hita dirita.
Sonai homa hubani kegiatan rutinta aima pertonggoan merumah-rumah bani tanggal 3 Oktober bani hari Jumaton boi didah kita bani kertas ting-tingta mulai sektor sada dasu bani sektor pitu doma tertulis hijai tuan rumah parambilan pakon paragenda. Nah berikut ini warta kegiatan jemaat hubata hagenupan khusus nih Bapak Inang anggota majelis sonai homa hubata jemaat nah ingin mengikuti sermon kuria ibaen hitado kebaktian ibaen hitado sermon kuria bani hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025 pukul 10 pituip atau jam 5 sore aima lahu manakasi ambilan pakon sibasaon tanggal 12 Oktober 2025 iralat hita anggo tanggal 5 doma sermon haduman natuari i GKPS Sola Gratia. Napa dua hon horja bagal na pasing sadarion ya dongkon hita do horja bagal na pasing ase i persiapon hita uhur pakon pikiranta mengikuti ibadah horja bagal na pasingon. Nah berikut ini hubani nasiam inang untuk kegiatan rutin hari Selasa yontang do hubani haganup inang untuk mengikuti PA inang bani hari Selasa tanggal 30 September pukul 10 WIB i gereja on parambilan aima pendeta SA Girsang. Sonai homa hubani nasiam inang i sektor pitu pakon i sektor Yerusalem alani mingguon adong do PA inang sektor ase i persepkon nasiam panorang pakon u nasiam ase bui mengikuti PA inang. Berikut ini hubani nasiam guru sekolah minggu halani sadarion ibaendo sermon hadomuan sekolah minggu seresot Polonia naya dongkon IGKPS Hang Tuah imulai pukul 12.30 WIB. Berikut ini idilah kita bani kertas ting-ting nomor pitu hubani haganup nama poso haladin doma saya retreat nama poso i parapat sadarion minggu tanggal 5 Oktober ibaendo pertanggungjawaban atau pembubaran panitia dimulai pukul 10.02 WIB. Bapak Inang tahunon ibaen hitado Natal Bapak Inang aima untuk Natal tahun 2025 doma ipilih kita ketua aima Bapak Situa Emeritus RB Damanik wakil aima Inang Mas Naryana Borisi Payung Sekretaris Aima Bapak Chandra Wijaya Saragih, Wakil Sekretaris Inang Vera Romauli Saragih, Bendahara Aima Inang Meni Damelona Boru Saragih. Nah berikut ini pertupuan Inang Nomi, ase hubani nasiam hagonopan Inang Nomi, adong do pertupuan Bani Sadarion, siluk keluar minggu, nama rembilan Aima Pendeta Flora Huta Gaul. Bapak Inang tiap minggu adong do ilobeta bunga altar mana tahu adong hita na sihol ngerbagal nyuhur atau memberi waktu pakon tenaga untuk mempersiapkan bunga altar boido mendaftar hubani PMJ atau sekretaris jemaat. Nah berikut ini Bapak Inang, boi didahita bani kertas ting-tingta poin 9. Ijon ibain hanami do rekapitulasi persembahan bulanan sampai dengan Jumat tanggal 26 September 2025. Boi ididah kita nah terkumpul sadarion 156.302.000 aima humbani 42,5% jemaat
nadop mambere. Jadi anggo ipardate hita jontene lape dong satonga hita keluarga na dop mambere persembahan bulananta. Jadi persembahan bulanan tahun aima ucapan syukur ta hubani Tuhan melalui gereja GKPS. Nah berikut ini Bapak Inang, ijo ni bain hanamido laporan pertanggungjawaban keuangan untuk mingguan. Mana tahu adong na kurang pas, adong na salah ketik, boido memberi informasi hubani PMJ khusus ni hubani bendahara kuliah. Sonaima ting hubata adong mungkin sadana perlu ibaras kanami pesan hubata 3 tahun na lewat onggono hanami markebatian di sektor 5 sebelum pemekaran. Jadi adong dok sadat saksian na memang terngiang huban nami humbani salak bapa aima bapa sinaga parsalak hun sektor 5. Adong dosa ada ungkapan humbani bapa kira-kira seman kalimat ini. Sebelum berkebaktian, baik kebaktian minggu atau pertonggoan, au doma upersiapkan diriku 3 hari sebelum kebaktian. Jadi lang pitah uhur na ipersiapkan hita, tapi galangan pe ipersiapkan hita. Ijon hanami lang makatahon nilai nominal galangan ai. Tapi artini anggo berkebaktian hita, bere hita ma na terbaik untuk Tuhan. Jadi lang nilai ini, lang nominal ini, tapi secara fisik uang yang kita serahkan galangan nih iberi hita hubani Tuhan iusahaon hita ma galangan terbaik. Yakin doa nami anggo persiapkan hita 3 hari sebelum nih pasti do ibayan hita galangan na terbaik mungkin dalam kerapiannya atau yang terbaru. Halani mungkin on menjadi beban hubani petugas penghitung galangan. Mungkin hita nadop ongga menghitung galangan, boy madeda hita, ulang namin adong galangan ta, doma agak lusuh, ipulo soma, ay may pamasok ku tempat kolekteta. Jadi ay mungkin memakan waktu hubata, khusus nih petugas balak galangan, bahkan untuk bendahara jemaat P, on jadi beban. Hal ini hujama ibayan duit nasionon, mungkin bank P agak kesulitan untuk menerima bentuk nasonai. Ayo mungkin tugas-tugas nami. Sonai mating batas sadarion ase martonggo mahita. Tuhan nai bata bapa nami namarianan di surga. Roh doha nami hubamu Tuhan. Bani sogot niareon patut doa nami bersyukur halani ibere hamdo panorang huban nami, ibere hamdo kesehatan huban nami, boy hanami martupu irumah muon inma nalao manangar hatamu bani kebaktian minggu nami. Si hol doa nami lahu mamuji pakon pasangapkon goranmu. Bapa sorga patut dohoma hanami berterima kasih khusus nih humbani anggota jemaatmu nomor ulang tahun Bani Sadarion halani iberi hamdo pertambahan usia Bani Kuriamu martonggo hanami Tuhan ase hama mamasu-masu haganupan kehidupan ni anggota Kuriamu khusus ni nomor ulang tahun Bani Mingguon ase Bani haguluhan nin sidia sehari-hari boy menjadi saksimu. Sonai homahu bani nyombah nami na mungkin balita ope hamana menjaga si dia bapa ase si dia boy bertumbuh dan berkembang boy menjadi anak yang cerdas boy membanggakan orang tua. Sonai hombani nyombah nami namar sekolah hamma tong Tuhan na menjaga si dia memberi hapentaran hubani si dia ase si dia boy mengikuti masa pendidikannya dengan baik. Boy menyelesaikan pendidikannya, bahkan boy suatu saat mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Sonai homahu bani Bapak Inang na marhorja na merulang tahun Bani Sadarion hama Tuhan
nama masu-masu horjani sonai homa karirni haganupan ahan ibain sidia bani lingkungan ni sidia hama masu-masu Tuhan aseboi sidia menjadi saksimu i tongah-tongah masyarakat sonai homa i tongah-tongah tempat perhorjanai. Sonai homa hubani Bapak Inang na lansia hamba Tuhan na membere uhur pakon pikiran na bersih sukacita asebani masa lansia orang tua namion boy menikmati usiani. Bapak sorga martonggo do homahan nami hubani hasoman nami na mungkin ibagas parnaboritan bani mingguon na perlobe aima hubani Nyonya Wilson Sipayung na operasi irawat OP Nuan i rumah sakit Royal Prima pasca operasi sonai homa neje saragih niombah ni Bapak Hotwin Saragih na sonari opname i rumah sakit Murni Teguh halani demam tinggi sonai homa inang simatua na boru humbani Wakil Porangger nami Bapak Samas bin Saudin Saragih aima orang tua ni inang situa Lydia Paranginangin aima inang terkelin Boris Topu nasonari nuan irawat OP i rumah sakit Murni Teguh sonai homa hubani hasoman nami na mungkin tonggi bagas pernaburitan tetapi sonari dalam masa pemulihan aima inang Rasmidin Damanik, Inang Nyonya Rasmidin Damanik, Bapak Jamurdin Sinaga, Bapak Janfri Boy Girsang, Pakon Hagenupan, anggota kuriamu, nalang tersebut hanami satu persatu, hamba Tuhan, na memberi pengobatan hubani sedia, memberi hamaluman hubani sedia, ham homa nama masu-masu, obat naik konsumsi ni sedia, ase sedia boy semakin pulih dan boy bergabung pakon hanami bagi bani kegiatan-kegiatan ibadah nami i gerejon. Sonai homa hubani tim medis, perawat, pakon keluarga na mendampingi hamba Tuhan na memberi kekuatan hubani sedia, ase sedia boy memberi kekuatan homa penghiburan hubani hasoman nami na ibagas pemulihan. Bapak sorga martonggo do homahanami hubani haganupan rangkaian kegiatan ibadah nami IGKPS Padang Bulan Bani Samanggion mulai PA Inang, partonggoan, kebaktian minggu, pakon AHPI kegiatan-kegiatan na berhubungan hubani ibadah ham Tuhan nama mengajari hanami haganupan ase hanami boy melaksanaon ibadah nami boy hanami manangar hatamu janah boy hanami melaksanakan inganupan bani kehidupan nami sehari-hari. Sonai homa hubani si pertugas na melayani bani mingguon hamba Tuhan na memberi kesehatan, semangat, ase dia boy mempersiapkan diri, mempersiapkan ibadah nami, ibagas nadiar ase haganupan ibadah nami boy mardalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak sorga martonggo do hama hanami Tuhan halani adongdo rencana piga-piga jemaatmu na sihol manjalo perpadanan pakon pamasu-masuon na perlobe aima Yosepin Damanik niombah ni keluarga Jasudi Damanik na sihol manjalo perpadanan pakon pamasu-masuon bani bulan Oktober nalahoroh sonahoma hubani Septino Sinaga na rencanani manjalo perpadanan pakon pamasu-masuon bani bulan November hamba Tuhan nama masu-masu haganupan persiapan untuk perpadanan pakon pamasu-masuanon ham homana memberi kesehatan hubani sedia ganupan khusus nih hubani niombah nami nasihol marhajabuan ase haganupan holi aha nai rencanaon nami aha nai rencanaon keluarga boy mardalan ibagas nadiar. Bapak sorga
Terima kasih mahubamu Tuhan, onma tonggo nami, nabui padaskan nami hubamu, ibagas goran anakmu, Yesus Kristus, hanami martonggo. Amin.
Bapak Inang, hatani Tuhan maka tahun bani pangungkapon 2 ayat 7. Itangihon namar pinggol mana hina tahun itonduin hubani kuriani. Namonang Indo bereon kumangan humbani hayu haguluhan. Nai paradeiso ninai bata. Pasir sirhita ma uhur talaho manjalo hatani Tuhan. Marhite doding haleluya 110 onom. Ayat sada pakon ayat tolu. Namonang Indo use mangankon. Namonang Indo bereon kumangan i surga mana naponok ope ay perluhon ni dotong tong ingaton margoran na bayu homa use doding konhita ayat tolo. Martonggo mahita. Dami nine bata na mengatasi hagano paruhuron. In maman ramot kon uhur apa pikiran na siyam ibagas Kristus Jesus. Amen. Salam mahubata haganupan Bapak Inang nama poso. Salam bang nasyam keluarga namin na mendihuti ibadah secara live streaming hun GKPS Padang Bulan. Hatan ini bata na gabi ambilan, ban na imasuki kita minggu pas 15 hon, Trinitatis. Tersurat humbani, Lukas bindu 10 onom, ayat 10 siah, das subani 30 sada. Lukas bindu 10 onom, ayat 10 siah, das subani 30 sada. Diarma ibasahon kanami itong-atong-ata. Halak na bayak pakon si Lazarus na miskin. Adong mas ada halak na bayak
na say marpahean jubah hati rongga, apa kain na alus. Anja ganupari, marmalas niuhur ibagas hamiwahon. Adong dohoma sa dahalak pangindo-indo na margoran si Lazarus, akulani gok bayo, tibal-tibal ilobe ni labah ni nabayak ay. Anja sihol padaw loheni, marhite na mangankon rima-rima, na mardabuhan hun bani meja ni halak na bayak ay. Malaysi baliyang do na roh, anjaman dilati bayoh ni ay. Kemudian mati mahalak na miskin ay, anjay buwan malaikat maiya, huabingan ni si Abraham. Mati mahuma na bayak ay, dopay itanom ma. Sanggan na idagay na parngit inagoritoru ay, makawah maiya hubabaw. Gabi ididah ma, balinadaw si Abraham, anja hundul do si Lazarus iabingan ni. Jadi dilo-dilo ma iya, nini ma. Ale opung Abraham, udung mauhurmu baku. Surham ma si Lazarus, masornop kon ujung ni jari-jari ni, banibah, laho palam-lam dilahku. Ay borit tumangdo wahap, ibagas gajak ni apo yon. Tapi nini si Abraham ma. Ambia, ingat ma. Nadop ijalohodo sagala na madear, sanggah goluhmu. Salakan si Lazaruson, sagala na sambordo. Sonari, apohon ma iya ijon. Tapi mandagi na parngit tumang mando ang goho. So baliyay, lombang bagas do herbang iloholang-holang nami apahanima. Asisidia na sihol laho hunjon, humben nima, at apesidia na sihol roh hunjin, huben nami, peseng boy mandipar. Ninihalakay mause, ang gosonay do, hupangindo mabamu opung, suruham maiya hurumah ni Bapa. Ay adong ope limanari sa ninaku, ase pakai ipalumba si dia, ase ulang dihut si dia masuk hubagas iyanan na maparngit on. Tapi nini si Abraham ma, adong do bani si dia, surat ni si Musa apa nabi-nabi, ay ma itangihon si dia. Balos ni halakay, lang sonay opung Abraham, tapi anggo adong sa halak kun bani nadop mate, roh marayak si dia, say na paubah uhur do si dia. Nini si Abraham mahubani. Anggo sengitangihon si dia, hasaksian ni si Musa, pakon para nabi. Seng anjay balosan ni si dia huma, agi adong napuho, hun bani halak na mate, si Barjayma dasni. Bapay nang namaposo na hinarga ni Tuhan ta Jesus Kristus. Injil Lukason ay salasada Injil na mambahin kehidupan iman Kristen dalam praktik hidup sehari-hari, termasuk marsingati soal kemiskinan. Atap bijayja jumpa kita do halak na miskin. Atap nama sombo. Marhite bagi faktor. Miskin karena ekonomi, sosial, atau tak sanggup memenuhi kebutuhan primer, sekunder, tertier. Adong halak na miskin, adong halak na bayak. Tapi dunia on, buedo ididah kita semakin individualistis, halak karena tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk sehari memperhatikan keluarga, orang-orang sekitar yang membutuhkan pertolongan kita.
Padahal no kan songon sair doding ni inang. Idalan kon hita maholong apa sitongan. Marsi tugu-tuguan. Marsi urupan. Pasti matin tumang dogolo dan ringan beban. Ketika itu kita praktikkan. Tapi karena kesibukan ni horjaon mah. Halani fokus ni jolma. Mengayaki gabi orang sukses. Patambah sinamot. Patambah harta. Patambah list pencapaian. Sehingga tidak punya waktu banyak. Untuk mandalankan holong. Na hunbani Tuhanin. Hal nasarupa, idahon ta mamarhite ambilan non. Kisah bani Lukas 10 namon. Ayat 10 siya das bani 30 sada. Ida kita adong kehidupan na kontras. Antara salak na bayak, apa salak na miskin. Salak na bayak na gati, memakai jubah, hati rongga jubah ungu. Apa kain halus. Dan setiap hari selalu mermalas niuhur bergelimang harta. Sing dong nahurang bani goluni. Apapun yang dia mau, dia bisa penuhi. Halani cukup do bani. Adong bani. Tapi persoalan nih, ia hanya bayak bani diri ni sendiri. Iba kuhon ni duai, songon nagati pikir hita, bayak ia bahat simpanan halani, doploja na sendoka, patupu-tupu ay. Tapi tak pernah care. Sing taronjar uhur ni untuk mengurupi. Halak na adong di sekitar ni. Sangat kontras hidupnya yang bergelimang harta. Pakon sa halak na miskin, pangindo-indo humaya tahun ni John Margoran, Lazarus. Halani sangat miskinnya hidupnya. Sampai-sampai dia hanya bisa berbaring mengharapkan belas kasihan di dekat pintu rumah halak na bayakai. Anggo sanggamangan halak na bayakai, iarapkon Lazarus ma adong nama dabu rima-rima ni si pangaron ni na bayakai. Ay may pungut ni. Ape parlo bedo baliang. Mangankon rima-rima ay. Jana lebih parngit ni doma miskin Lazarus. Adong homa bayo ni. Marbau tumang ma akula ni. Sehingga ay do membahen na bayakon menganggap Lazarus itu sudah mati. Tak perlu diperhatikan. Karena ni marbau tumang. Kita ganupan kumbani kehidupan ni Lazarus on. Ida kita ma songon goran arti ni goran ni. Lazarus berasal dari kata El Azar. Nah arti ni Allah yang menolong. Meskipun dia memiliki bayoh bani akulani. Jana bali yang mendilati bayoh ni ay. Ay do membahin. Tertutup sudah. Pintu hati na bayakai. Oh tikpe. Langdong iya. Sir-sir mengurupi. Manisi pelang. Makanya sampai akhir hidup Lazarus. Tidak ada kontak. Antara nabayak pakon si Lazarus. Luar biasa. Terlalu tinggi tembok pemisah antara nabayakai. Pakon Lazarus yang tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Sehingga ada kelas
membuat mereka terpisah. IP tetap dohoma, halak na bayakon tidak berbuat apa-apa. Sampai langi boto si dia. Bayak pehita, miskin pehita apa status sosial ta, tidak akan ada yang kita bawa pulang nanti. Ternyata hidup ini singkat, mereka sama-sama mati juga. Apa yang mau kita lihat dari akhir hidup mereka? Somalni ipatuga do bata, ketika seseorang merujung golo, seperti gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Ketika seseorang merujung golo, ida kita maaha mana ia tahun halak keluarga dia sangga padaskon hata apa-apa. Pasti hal-hal yang baik. Hinautik ni jukat pehalak adong na boitiru humbani goluh ni. Mereka memang berbeda tampilan. Sangga goluh ni si dia beda parlaho. Sado kai dunia. Tapi berbeda juga ketika mereka mati. Beda homa tempat ni si dia. Dan ini bukan gambaran semu. Ini mengingatkan kita tujuan hidup kita ini pasti ada. Yang mau kita tuju. Ay masurga hasonanganay. Inagori toru pehita. Itoro inagori toru dong dohoma. Ay managori halak na mate. Dok mati si dia. Halak na bayakon dasma hu iyanan ni halak na mate. Ang ugati isobut halak jauh di Sheol, dunia orang mati atau Hades. I Sheol atau i Hades ma iyanan ni na bayakay, berarti toru. Tempat ni berbeda. Lazarus ididah ni ilambung ni opung Abraham. Bapa ni sagala halak na saya. Ibuan malaikat Lazarus do po si mate. Iyo pa ya ibuan malaikat. Hu pangkuan ni Abraham. Ini seperti haporseaw ni halak Yahudi. Berarti itu tempat yang layak. Surga maay. Hantoru Han Hades atau Sheol ay idida nabayakon ma si Lazarus hu babo. I Hades ay i dunia orang mati ay apuy gajak tumang panas songon nagati iceritahon bata neraka itu apinya tidak akan pernah mati. Pun piseng gahalak na do panjay mula ko John patugah ko nay. Tapi hatan ini bataon. Paingat kon kit HP adong doay. Tutu bani tempat penghukuman yang begitu panas. Tidak ada seorang pun yang tahan berada di dalam itu. Songona ongga masa bani. Hasomani Daniel. Sadrak Mesak Abednego. Hal ni seng rasi dia menumbah Baal ni Raja Nebukadnezar, Raja Babel, ipamasok si dia hubani pamurunan. Tempat yang panas sampai dipanaskan 7 kali. Tapi mereka diselamatkan oleh Allah karena tetap bertahan dalam kesetiaan. Hantoru ma'idida si Lazarus ay. Ternyata ada jurang pemisah antara dunia orang mati dan surga. Jangan kan ya tahun sengboy diseberangi. Ege bain hayu. Tidak akan ada jalan ketemu antara tempat orang fasik, tempat orang yang tidak setia pada Allah dan tempat orang yang setia pada Allah di surga. Kita ganupan anggo ididah ni masih Lazarus ay.
Akama na ipangindo halak na bayakon. Halan halak na bayak ay horahan, sangat haus. Dia membutuhkan pelepas dahaga, hanja torihon. Halani itempat ni apoy do nagajak. Tidak ada tersedia makanan minuman seperti yang tersedia di rumahnya ketika dia hidup. Dia, Bani ayat 24, hanya meminta belas kasihan. Tidak ada yang lain. Dep mati ia, ipangindo mahubani opung Abraham, suruh mo opung sila sarusay, mamberehon bah marhition ni jari-jari ni. Ia sa tetek aipe, palardo bani, alak na bayakay. Untuk menyejukkan lidahnya. Duk mati, mangindo iya bani na miskin. Sa gaguluh ni, utik pilang onggay, bahen ni hubani na miskin ay. Ingat, dunia ini akan seperti roda yang berputar. Jadi kalau kita sedang di atas, jangan langsung bangga dan sombong. Marhite mangida ya, turunnya kalkup ya. Saya ingin saya lepel hita. Jangan sampai berpikir demikian. Karena nggak tahu kita. Mungkin di dunia ini kita masih bisa melihat ada orang yang lebih sukses dari kita. Tapi jangan berhenti sampai di sana. Lihatlah juga ada yang lebih menderita dari kita. Bahkan ada yang lebih di atas kita. Sehingga kita membuat kita tetap ibagas. Namar toru niuhur. Bapak Indang, na hinargan ni Tuhan ta Yesus Kristus. Ibalosi do panginduan ni nabayakay. Lang. Agi mo mohon-mohon nalak nabayakay. Senganjay dong hubungan ni. Halak na dop mate, hubani halak na manggolo. Senganjay ay. Senganjay ikirim na bata, ikirim Abraham si Lazarus ay, mulak usehu, nagorit. Untuk paubah konuhur menegur orang-orang yang masih hidup termasuk sanina ni nabayakon. Lang berlaku Bapak Inang nama poso. Marsi paingatan ay, marsi teguran ay, marsi hirupan ay. Berlaku ketika kita masih di dunia ini. Jadi jangan tunda-tunda untuk berbuat baik songon syair dodingai. Gak usah hitung-hitung ya holi jalonku sonon do mau hubain sonon. Walaupun kita boleh melihat di dunia ini ada hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Belum tentu juga apa yang kita buat yang baik. Miturna madiarai ma jalo onta. Terkadang jauh juga. Karena ada banyak orang tidak menyukai kalau kita berbuat baik. Kalau kita masih berjalan dalam jalan yang benar itu. Tapi apapun itu, selagi napas masih diberi bagi kita, jangan menunda menjadi orang baik. Jangan menunda untuk berbuat baik. Jadi permintaan ini nabayakai mustahil. Karena mujizat, hal yang baik itu tidak akan pernah diterima oleh orang yang belum percaya kepada Kristus. Tapi jalon ni halak ma pangurupion, holong ni nebata, tindakannya yang luar biasa itu. Melampaui apa yang kita pikirkan. Melampaui apa yang kita minta. Tapi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus. Halanyai ma on mana sekaligus meluruskan. Kalau ada bahasa-bahasa kita di dunia ini, bahasa yang orang hidup ini, sonahape sihol niur niham, hubani keluarga, orang tua, sahabat, kuria, nado parlobi marujung golo, luruskan kita lah.
bahasa-bahasa kita itu dengan mengatakan, Pak, masih ulau bamu, hanata say may dida hanamida. Bangga mahampa, dumasonon pahupumu. Bangga mahami jay, kun surga ay mangida hanami sonon. Itu kan bahasa-bahasa kita yang hidup. Luruskan hitam ay. Tidak ada lagi hubungan orang yang hidup dengan yang mati. Meskipun serindu-rindunya kita, memang rindu itu berat. Apalagi merindukan orang yang tidak ada lagi. Anggo masih holham, adi ni bani dodingai. Ingat ma, nadop isurga indo. Anggo masih holham hubaku, masih hol dalan konon, anggo masih hol hita bani orang tua ta, keluarga ta nadop marujung kolo. Dalan kon hita mapodah ni. Ulang nalegan idalan kon. Sonon marnipi aw roh. Oma, roh opong sonon tonah ni. Langham daman jolom omas ni mamaay. Hubaku doy suruh. At tiga na marnipi na bodari. Adong nanipi-nipi yun. Gati manipihon, halak na dok marujung kolo. Dalan ko lang tamay. Ulang terbalik. Sa do kaguluh ni, sa do kaburitan, iruang asyo. Martambar hujay hujon, siya ngong itori. Tonah ni siya ngong kayor jahon. Taahaya taon hama. Masabi da saham. Tapi duk mate, lawi dalan kon tonah ni, na duk mate, hala ni marnipi. Ulang tersesat kita. Kita ganupan na hinarga ni Tuhan ta, Yesus Kristus. Hala ni Ayma, iya tahon Abraham, hubani, alak na bayakay. Adong do, kesaksian, ni Musa pakon para nabi, ay maitangihon sa ninamuay. Artinya apa? Firman Tuhan masih ada bagi kita. Tuhan memakai jemaatnya, ipabulik gabi parhorja, untuk ipakai paralatkon pasal hatan ini bahtaon. Patorangkon pasal na tersurat bani Bibilon. Asiriap kita manangihon, riap persaya. Bahwa firman Tuhan tidak pernah berlalu begitu saja. Idalan kon kita mah. Lumabahat si parambilan niutus. Tangihon kita mah. Ulang ini dah pardagingon ni. Kehidupan ni parambilan ay parlobe. Ang guay do, sarupa do. Api uboto do makataon ay. Tangihon kita. Ay may tangihon. Ini Abraham ba ninabaya kay. Lang pala maningon husuro. Si Lazarus mula use. Sendong ay. Kecuali mati suri. Mati suri pe berapa orang lah. Terkadang bentar saja dia hidup kemudian mati lagi. Karena hidup mati kita ini bukan milik kita. Gak bisa kita yang ngatur. Tak bisa kita yang tentukan. Selalu ada yang mengendalikan itu. Ay manay bata, si madaguluh taganuk marsada-sada. Parimbagas kon kita mahatan ni bata. Na itangar, ibasa, iambilan kon kita. Ay magogohta, ay mabuhalta, supaya kita tetap kuat dan sabar, meskipun ada banyak yang harus kita hadapi di dunia ini. Ada banyak hal yang gak sesuai dengan yang kita pikirkan. Tapi firman Tuhan yang kita miliki, yang sudah tersurat bani pusu-pusuon, ay mana mangapohi, ay mana mangurupi, ay mana mangajari-ajari hita mariteon ni tondoy na pasing, asi tetap kita mardalan, ibagas dalan, ninebata na pitorin. Kita maganupan gabi saksi, nalaw memberitahu na hubani keluarga taganup marsada-sada. Ang godong penasihol ipatorsa, itogu-togu, so narima panorang ni. Ulang da solido pa si mate, tiap bulan jara.
tiap minggu perlobe, tiap hari deposiai halong ma kuburan ai. Boy do jarah. Tapi ulang songon halak na lang martuhan. Dop dasi panimbunan tangis to. Amano sal mau ma hinan lang hutangihon po dahmu. Sendong me itangihon ay. Agi tortori ay. Pigari pigaborngin. Maka itu mengingatkan kita bahwa jangan terlalu sibuk mengurusi kehidupan sampai kita lupa. Ada keluarga, ada tetangga, ada di lingkungan kita, ada di sektor kita yang memerlukan pertolongan kita masing-masing. Mari terbukalah. Tarojar mauhurta untuk marsi rupan, marsi bere-bere. Apa yang mau kita ipajongjong kita. Mari tiun ni, marsi rupan kita. Jadi bukan hal-hal yang tinggi, membangun gereja, membangun tembok, membeli peralatan di gereja kita teken les. Tapi ada yang sering kita lupakan. Baik di keluarga kita sendiri, di sektor kita, adakah yang memerlukan? Tidak hanya memerlukan tonggo kita, tapi memerlukan berkat yang kita terima, kita bagi-bagi mereka. Ulang marlumba songon halak na bayakai. Do parngit yahapon ni ibotoh ni ma. Mangindo hubani Lazarus na sing ongga yang gapni sadokah goluh ni. Jadi kisah ini mau membekali kita masing-masing. Bayak do kita ganu. Halani Tuhan na bayak. Jadi jangan berlomba, nggak pede mengatakan, lang dong duitku. Pangindo mah bani si anu ay, batan duit nih. Isi dalam boto ay. Ulang marlumba, makataon, sing dong duitku, miskin daw. Lambin patoro diri ni. Nah, anggo lambin ngoro, pasarian mo. Anggo, lamang aku ham, bahat do, pasu-pasu ni Tuhan na doma, yalirhon hubata. Mengapa kita tidak berikan berapa persen itu? Itu ada milik orang lain. Jangan lupa. Jadi jangan hanya memperhatikan diri kita sendiri. Kita cantik sendiri. Kita mandaihon si pangaron na matin sendiri. Tapi ada keluarga, ada sanina kita yang perlu kita bantu. Masih lang. Masih alak nalegan sir-sir mangurupi sanina, tahita lang. Lang margorak daroh ta. Ya, siya nuay. Adong na keluarga ninda. Masih lang irupi keluarga ni, bayak-bayak do. Jangan tunggu keluarganya kalau lang taro jaruhur ni lau mangurupi. Kita juga adalah keluarga Allah. Di dalam darah Kristus. Itu yang memampukan kita untuk boleh bertahan hingga hari ini. Karena kita punya keluarga di dalam Kristus untuk marsi urupan. Marsi payangatan. Ibagas uhur na martari makasih. Ay ma igoran bayak maham. Anggo sir-sirham. Ikut berbagi dengan orang lain. Jadi ulang anggap dirimu bayak. Anggo marlumba holitham. Lang targuran ham bayak anggo sonay. Jadi mari masih ada kesempatan bagi kita untuk memakaikan, mengelola, membagikan berkat yang Tuhan beri atas kita. Supaya orang lain juga boleh menikmati apa yang kita nikmati. Meskipun tidak sama. Tapi di sana kita bisa memuliakan Tuhan dengan tidak pernah melupakan berkat-berkat Tuhan yang terus nyata setiap hari pada kita. Jadi kalau masih ada kesempatan, tergeraklah untuk membaik nama Dia. Tergeraklah untuk care, tergeraklah untuk mau menolong. Tergeraklah dan tersentuhlah seperti hati Lazarus ini. Tuhan akan memberkati kita dari hari ke hari dan tidak akan pernah terlambat waktu bagi kita melakukan yang baik. Masih ada waktu.
Masih ada waktu untuk kita boleh memberitakan Injil melalui keluarga kita, melalui gereja kita. Dan itu akan membuat orang yang melihat kita akan semakin percaya dan paubah konuhur karena masih punya kesempatan untuk bertobat. Mari pelihara keselamatan yang Tuhan beri atas kita. Mari jaga keselamatan itu. Mari rawat arta nama dia nadop ondos bata untuk kita boleh bergandengan tangan dengan orang lain yang membutuhkan. Terberkatilah kita. Tangan, pikiran, horjata, ranggian ni horjata, ipasu-pasu Tuhan ma, bain hamuliaon, hasangapon bani, gorani. Amin. Martonggo mahita. Pinuji ma goranmu, baniyanan nalainganin. Hamnay bata si mada goluh nami, si mada pasu-pasu na go kandiar. Na mamasumasuhon huban nami pasu-pasu. Na tongtong bayu ganu pari. Iberham pangrupion mo pertolongan yang sempurna. Maritiyon di buhay halak. Na marsiurupan. Marsi togu-toguan. Marsi payatan. Untuk mandalankon holong apa hasit tonganin. Ijon mahanami Tuhan manghapkon agi berbeda status sosial. Tapi rup dohanami berstatuskan status nasarupa halak pardosa. Na ibereham pengampunan. Itobus kam marhite darohmu. Ase harga goluh nami, marsi hargaan, marsi urupan, marsi tongguhan pakon halak na legan. Marito ni ambila noon, lambin ipamasmasam, ibu kahamura papikiran nami, ase ulang pitah, mamikir kon diri nami sandiri hanami. Halal lang sonay, ito paham hanami. Halal ni ito paham hanami sebagai makhluk sosial. Yang akan hidup dengan orang lain, orang banyak. Tentu dalam perjalanan hidup kami, perjalanan iman kami, ipangindoham hanami untuk sari, sir-sir homa, mengrupi keluarga, tetangga halakna membutuhkan holong mutuhan maritiyo ni hanami. Asi ulang marlumba hanami padokon diri. Sangka adong patupun dana, tapi sir-sir mahanami lambin tarod jaruhur nami. Untuk mandalankon uhumu. Untuk mangida, anja memperdiate. Bahasa isi doha soman nami. Isi dosanina nami. Aima, keluarga nairahut holongmu. Totu ijay mahanami Tuhan, lambin terbuka. Ase sadukadong panorang. Sirsir hanami mandalan kon nama diar. Sirsir hanami manunggohon age mampargogohi. Asoman nami keluarga nami ase tetap kuat, tetap hot bani hapersayaon ni. Age buay parutolon na masa na maningon dop pakonon ni siya. Tapi dong doham, naibata namang golo, naibata na tetap masarihon ka nami, na porsaya doha nami, pasupasuan mu aganupan na hinurjan ni uhura papikiran nami, na hinurjan ni tangan nami, marbuakon buwan na madear, ijay doham mambere kuasa mo, anja masukup ko na hanap porlu ban nami. Terima kasih Bapa, agito kinari, ipasisirhan nami ma, uhur nami, pikiran nami, untuk riap, manjalo horja bagal na mapasingin. Papasingham mo Bapa parlobe, pikiran, ukur, akula nami. Untuk manjalo kasasapan ni dosa na humba mo. Maritiyo ni horja bagal na pasingin. Asi pasing maparguluhan nami. Pasing homa sura-sura nami ibagas sa minggoon. Untuk tetap mardalan ibagas dalanuna bitorin. Ibagas goran ni anak mo Tuhan Yesus Kristus. Hanami martonggo. Amen.
Tuhan Yesus makatahon, namangankon dagingku anjaha namanginum darohku, dapotan hagoluhan nasadokahni dokahni, anjaha papuhoonku do ia bani ari parpudi. Sonari pasirsir hitama uhurta, laho manjalo horja bagal nama pasing, mardingat layak ni Tuhan, ibere Yesus do daging pakon darah ni hubata, asehita na manjalo por saya, manjalo haluahon, humbani jabolon dosa. Mandoding hita haleluya 100 ayat sada pakon ayat 2. Hujon maho aleton duihu nahorahan lohean tong. Age tong-tong pe ari-ari daroh ni mangura si au. Anjaha seng marna mangadi, manogu hulambung ni au. Doding kon hita ayat 2. Lau jalo hita mahorja bagal nama pasingin. Hubadi na siyang mapainang nama poso. Nalapi manasihon apor sayaw. Atap anggota siyasat ope. Lapi way dihut ba ni panorangon. Manjalo horja bagal nama pasing. Tapi ulang lobe mulak na siyam. Halani lapi itutup hita kebaktianta. Holi rup do hita mangankon ruti. Apa minum anggur. Deposi aba-aba hun lobeon. Riap mahita jongjong. Paridop nihur anjaha pardiar layak do Jahoba, nanget manringis anja paridop nihur bagal. Sengi bahen hubata romban hubani dosata, anja sengi balaskon bata romban hubani hajahatonta. Songon hidup nihur ni bapa bani ni ombahni, sonaido hidup nihur ni Jahoba, bani sagala nama kabiarisi, martonggo mahita.
Ham Tuhan na bata Bapa nami paridop nihur na tersulur. Ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ham do si bere haluahon. Pakon haguluhan na sadokani dokani. Marhite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Nasirsir manggalangkon dirini makokop hanami pardosa. Baninay jalo hanami parpada na napasingon, maidop mahurmu ban nami. Tonbuy na pasingin mambuka uhur apa napatotap ko na persayaon nami. Asilambin martinger niukur hanami huba ni Jesus Kristus na makokop hanami. Amen. Riap mahita martonggo, maritetonggo na niajarkon ni Tuhan Jesus hubata. Hamba pa namin ay nagori atas, say napapasing maguran mo. Say ro maharajaon mo, say saut maharoso ni hurmo inagori tong on songon ay nagori atas. Bere hamma ba namin sa darion haguluhan ari-ari. Sasap hamma dosa namin songon panasap namin. Bani dosa niya soman na mardosa dopak hanami. Ulang ka namin bubay ham, parlajuan. Paluwa hamma hanami kumbani pangago. Ay hamdo si mada harajaw. Pakon hagogo. Apasangapon sa dokani dokan. Amen. Hitaganuk na hinargan ni bata, iparsita hita sonari manjalo parpadana na pasingin. Halani ay, ningon takas do hubata pasal horja bagal na pasingin, rosi akado ulita hunjin. Parpadana na pasing, ay mahataridahan ni idop ni hur ni bata hubata. Halani ay, martarima kasih mahita hubani ni bata. Nado paluah kon hita marhita anak ni Jesus Kristus. Bani nasi holi jalo hita ruti pakon anggur. Nagabi parhitian ni daging pakon daro ni Kristus. Roh mahita hubani Tuhan ta. Ibagas toru apa borsi ni uhur. Halani ay, balo si hama sukun-sukunon. Ia porsay hamdo Tuhan Jesus Kristus na do prohutano on paluah kon pardosa. Ia nadok mati apa mulak manggolu makokop ham. Mamorsan jana manasap dosamu. Ihapor sayai hamdo. Huhapor sayai. Ia porsay hamdo ruti pakon anggur na bani parpada na pasingin in managabi parhitean ni daging pakon daroh ni Tuhan Yesus. Ihapor sayai hamdo. Huhapor sayai. Rado ham makaguluh ko na sasapan ni dosa na doop ibere Tuhan Yesus hubamu. Marhiti na pagaguluh kon goluh na baru. Rado ham mardear pakon halak na manusahi uhurmu. Janah manasap dosani. Radoham, radoham. Ibagas malas niuhur do na bata, manjalohon pangakuan si sonayay, tarpuji manay bata, marhite haganup pargolu hanta. Amen. Hundul makuria, mandoding ita. Ambit lang ham rupehu ale Jesus, jahada rohmu makahui ahu. Doding ta haleluya 134. Ayat sada pakon ayat 2. Seng bedong nasongon ham Tuhanku, naparlunggar kon pusok ni uhur. Sahalak hamdo si pasonang hagoluhanku. Dodingta ayat 2. I sing
Panggosonay, pondok hitam mauhurta, mardingat tonah, pakon na manangihon hata ni Tuhan Yesus, bani na pasirsirhon para padanan na pasingin. Ibuat Tuhan Yesus maruti bani borngin sangganahon na partahian niya. Ya tahon ma tarima kasih. Dopai ito piki maay ibere hubani susian ni irik ihatahon. Jalo na siyam ma japangan ma, daging ko doon na binirehon makokop na siyam, bay na siyam ma sonin gabi pardingatan bako. Dupsalpo si dia mangan, ibuat mapanginumanin, ihatahon ma terima kasih, anjay yatahon ma dopak si dia. Jalo na siyam ma ganup ma na siyam manginum hunjin, iya panginumanon, pada nabaru doon marhite darohku, na niduruskon makokop na siyam, bahay nasasapan ni dosa, bahay na siyam ma sonin, gabe pardingatan na siyam bako. Asiroh manasya may dumasirsir haganup. Dayan jatong gornasya ma der layak ni Jehovah. Martua ma sagala na martinger ni hubani. Roma hulobe si parugas gaw mandalan kon perjabagan napas. Sini. Jongjoma Korea. Ase mandoding hita setengah suara. Horja baga nama napasing tadahni tonduihin. See
Ia tahun Tuhan ta Yesus Kristus jalo hama anja pangan ma. Dagingku doon. Nabi nirehon makokop ham. Ia tahun Tuhan ta Yesus Kristus jalo hama anja inum hama darah kuduin nani duruskon makokop ham in maman ramutkon pakon patotapkon hurmula huma kapur sesi asibamu haguluhan nasa dokahni amin. Kundul mah kuria
maroh au o Tuhanku, bani hayu silangmu, hugalangkon madiriku bani halo jaonmu. Doding ta haleluya 320 tolu ayat sada. Riap mahita, jom. Ibasa hita maresponsoria humbani pesalmen 34 ayat 2 dan subani 5. Sai pujionku do Jehovah bani sagala panorang. Marite Jehovah do marmegah-megah tonduihu. Hasomanina siyam maaw pabegal kon Jehovah. Hupindahi do Jehovah anjay balos si doa. Puji hita ma Jehovah, martarima kasih mahita hubani. Amin. Hundul ma kuria. Paima yondoskon hita galanganta. Tangar hita malobe hata ni nebata nagabe onjolan bata lako manggalang. Ay mana tersurat bani sada kronika sa plonom ayat 20 sia. Berema bani Jehovah hamulyaon ni goranni buan ma galangan anjaroh manasyam hulobeni. Sombah ma Jehovah marpakean na mapasing sonari ondoskon hita ma galanganta. Galangan sona somal telu kali. Galangan papatkon galangan korja bagan napas ibagas amplop.
riap mahita, jong. Martonggo mahita mengundoskon galangan tahuban Tuhan na bata. Ham Tuhan na bata Bapa nami parholong niate apa paridop niuhur. Ipuji janay pasangap hanami doham. Halan idop niuhur apa dear nilayakmu na dop ijalo hanami. Doma ihokop ham hanami jana isasap ham dosa nami. Gabi manggolo hanami bagas sidop niuhurmuin. Pabayu ham hanami mandalani ari-ari ni golo nami. Ase margogo, jana marhamunangan hanami makorjahon haroso ni hurmu. Patotap hama hapersayaon, apa pangarapan nami hubamu. Ase margogo hanami pasangapkon ham, sadokah golo nami. Terima kasih mabamu Tuhan, bani haluahon, apa pasu-pasumu nadop ondo suban nami. Ijon, igalangkon hanami do diri nami, pakon buah ni horja nami. Gabi tanda ni terima kasih nami hubamu. Pasu-pasu hama galangan nami on. Lau paduraskon padalan ni horja ikuriamu. Lambin pasu-pasu hama goluh apa horja nami. Pakon sinadongan nami. Ibagas Kristus Yesus si palua hanami. Amen. Ganup biniremuin tondui pakon aku laku. Ganup Lahoma hanima husap duniaon, ambilan kon hanima ambilan na madearin, bani sagala na tinopa. Jalohama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu ang jaha iparorot Tuhan na ibatamaham. Isondangkon Tuhan na ibatama bohini hubamu, jana maidop mauhur ni mangidaham. Idopakon Tuhan na ibatama bohini hubamu, jani pasorap madameni bani tonduimu. Amen. Shalom.